hivyo ulivyo ni kwa neema ya Kristo. Kwa uzima ulionao, afya ulionayo, hiyo pumzi unayotoa kwa sasa, Kristo Yesu ndiye anayetenda kwako, familia yako, uzima walionao, wazazi wako, watoto wako, pale kazini uliko, Mungu yeye ndiye anayetenda. Kwa hiyo iko sababu ya kumshukuru Mungu, iko sababu ya kumrudishia sifa, iko sababu ya kushangilia ukuu wake, uumbaji wake, iko sababu ya kumtukuza zaidi na zaidi. Anaendelea kukupenda, anaendelea kukupendelea zaidi na zaidi, kwa sababu yeye ni Mungu wetu, Mungu mwenye rehema nyingi, Mungu mwenye upendo mkubwa sana. Pepo mchafu anapomtoka mtu huenda kuzunguka kutafuta mahali pa kupumzika, yaani anaenda kutafuta mahali pa kumfaa kukaa. Akizunguka akikosa, anasema hivi, nitarudi kwenye nyumba yangu. Yaani wewe umekuwa nyumba yake. Sema nakataa kwa jina la Yesu.